normal kan yam kana dia content ba jo me ba jeling jo nyoga ye kele very important message so de ro palping ke leng de ana biya kamal kan no 90 visional en wala shenga jandang de go kel ka pai wel ron kin dang ro udi jandang ro de ken yam gore jeno bari por me be nyoga ye kel ay por me be ka South Sudan Air TV ka Facebook page te ga tin mi chikene te shim dong ban nyoga ye kel anteje mo gurjano de kore de kono gwich no ko ntama cha joja gwano nwere wa chicken kwarken chicken ga support re wike jongle state kitchen nwere chicken no kono dong te ni ko kina de roi bana jakula linkel ka kan ku kware to bana linktene kwa dang dok tilere bum ke chilere bum ka gwase dan ka kan kware to roi kan ka jongle state and roba dan dong look ke ki ngum shore lad mu ku comment le no ngoni ka dung South Sudan TV air me milet ka ki Dr. Guy Cook ka kan ne content ku comment ku je no gor je no be je nyaga yekel re ler kana meni akan konon we won ya mi jira mi jidid gwas me mini channel mini support ko bi diala bi kan chama la shubkaji ke bi kamala ling chana comment men chana je mille bekel ko bi kon kula ngaje no cha gor de ki ngum chora lat ke mu chora laron comment nen kon mo gwas me dirinen bele lam dit ko bianen mi shi dinna jok sha gor mi shi lok of course shi Dr. Majubiel Ben she ben yokalok and tema she Dr. Guy Cook she yokalok bukula nok nanga jen let support Governor Cook name South Sudan Air Television midung da manankel ajarwajo gwasemen wo jin she look and will be quality because support ajenek menyam sia wudu shalke dinay jok sha gor sha jaluk medan me governor sha jaluk sha dinay jok sha gor sha je ben woch kadi dinay jok sha gor jen ruin me gwa long mashali kan e dial tele question re ruija ka jongle state aramu mamun nake katin dialon kontin te chalat ka gwase dan chumantem chanyo ko mo je position midit ci question kulu bena wonene dina jok shagur ka gwase dan jenene kwere governor ka jongle ramante ka jen Facebook page me damanan kel men ku pay ku jamanach ci warga kul goro nene mi shi dina jok shagor shi loko gwade dan shi Dr. Majubiel shi le nyoko loka jen gwaze me entame sinale bene ko bi Dr. Guy Cook mitere kwerka entame bi le lok miran me shi dina jok shagor me chaje woch ta Dr. Majubiel chaje la leta la kwer let's bungwan bi gorodi and bi go and then why shwa Dr. Majubiel shwa jele nyokolok and then entama chala togo no mi Dr. Guy Cook chala ben yi kwame cha jele nyok mi lokaje but right now I want to make things clear kajan comment me ere comment kana me che jega no de rande na cholo no de governor de support ala Dr. Guy de je support but a problem jene ta medan me rich dina jok shagor keje kashara dina jok shagor cherwi ke ta mi mo meteorol ticketing and telecom network no and gwade dan to power sharing teten lo rich reina ka power sharing da kuma char kana kirmi yadi da ne tikan ka agreement ko lat ke mental ke transitional government tuna ko ba ko inquiry ba jelat so to focus not benite ko ba permanent constitution ba jelat tuna ko ba unification of forces ba jelat nyok tuna ko ba refugees ba nang re wika South Sudan and tam mo be ka dina jok shagur bene ka Majub biel torok ke Majubiel so kan kwarati ta me roike ke de je no mudon te raminir ga dere kunyir ka bang bas ci don kan bukan ka te kan wore shuch so da kwanyir pan ka ta da nan shagor ka South Sudan TV air ki air TV so janane ta me dan ko sterwal mudon nyer ka ke
no ka do ba cha nyir ka money dong che da wi siasa to my understanding dong da la dong che kwara mi mom shi gor je no chara mo che je bonok ke che je bele dika ke lugu je no ngam bo de ne no roje dong da ra jen na mana talk but here is the issue dina she cheru kwermogwa majubiel cheru je kwermogwa kaya kejan tam rich Marine Doctor Regai Kogani Chabante Karoto Wande Talk. She tamedane te dinajo chago te kwerka, kashi tamedane te majup biel te kwerka, but Dr. Regai Kogame Chabante Karoto wan, migui kono no kiir mayardit ko targane dialan content ko kuma Australia yo, ene ramimo mudonto kuma Australia lokane. So right now chi jadlo aje mo chebene no kwara kono kwanga temega jan gwasame wa kwanga ke ko biken nuääri biken ka jako bika tika kore kamne ken biken nuer biken ka dak let's say Dr. Regai Cook dor nuääri changa ko ba cha lingno kana minen ke 15 years no kwade dan ko kor ko twok ka juba kana minlan ka ko bo ki dor dan tin nuer tigten now changa ne juba me dan ke 2013 me chi kor me to gwade dan nakanatin you know ache joje no kana min jena ba udon ware akote ga parde radian cha Dr. Regai Cook chai bu kwanya tamaka tam me mutina ka critical condition one mo cha power sharing chai nyoka mu kwa violate power sharing edane kwa la tanke 2018 ko nen mala ja tanka gwaze danen mutina ka mi cha amno ko no chi mal cha tan ba yikte ga requirement balalet so joje no bi kwar bu green mat ba mal ba jenum instead she would shalaka me kiir mayardit che Dr. Machar Ramadan kule la kwer kangai kone Ramadan kule le de lonko de mal de ben you know che je ben watch you know and wuje jemo che kon dia la ngaje no en pen kiir mayardit kana Dr. Machar agreement da ne chigana tan by the way ngi kon dia le agreement mi no de ka letkel ko power sharing by the way she ngade she kiir mayardit de kwade je le karwade you know it was a power sharing ka jodan ngi kon dia le so and that power sharing karwade joje no de ne dal de ka par ba mi je joje gwante meno ci kiir mayardit le ko le ne tin kon tinte ka pant gol le kala joj logo jeno kan ne ti bi kan let go bi kan kalat you know ci joy ko di ta Dr. Regai Cook ta je gujeno jen ci rami mom no go de mal deraben so now let's say dar shalkamo neural right now china chi de fact chi katiai chi go kum kiir mayardit nuääri right now we ke Dr. Regai Cook lojen obstacle kata dan dong de mal dar ben keje jagu je dong yus keje kiir mayardit ko be nuääri be ka dak you know be you nenter right now che tega deg mi chi to kontama and chi ne te neural che tene ko te ne de tiai to kwa Dr. Regai Cook kwa support but rami mabukon jago ba kon dak dong de ka shahar de la jen mandana luke Dr. Regai Cook cha je de compare ke dina jok shagur ke majubiel torok ne to dong de la ku ko ne ti dong ti kan ke partner ko ken ko support but here right kon ko queen wore anon wode ke shangogwa so kon chush kon you know so ka jodan chalat gwase me chirimen chi konen ka South Sudan TV chikala do nene akani yen shia kwadi al shia de lok shia de na jok shagor shia de lok shia majubiel torok shia de majubiel shia de lok so ngum log yenaka right now take some comment gwas met beri dawat tibianen kata dana dong chine ti chikan shikaro keje ramkel Michelle William Deng Jal shela do nene again the problem isn't Dr. Regai. It is the system that drive the country with no program, and Dr. Regai fall within that system. A system with no direction and vision, and scamming the citizen with fake project, looted public resources, and leaving innocent civil servant without salaries for last several months, and yet no complete. So menen yenam and yet not complete. Menen yenam a comment Canadian continue comment under Mr. Conan Guasame ke Tadana Shagor Guadam reaction in that because we care about the reaction Tadana Kukariakaje. Ala comment makarwade reaction in Conan Shanunga Quida na ko chala do moment look at Dr. Regai Kukaje.
Rada dia mesti nyok kemile le jagwas mekona me wud mishal ke chol katwom pakwem achela do nene SPL maji oye gali. If you dislike Mr. Deny Dr. Majub, Dr. Regai, whomever do you like, my question is, do you see the reaction of money, betrayal and mafias gangster mix them all together? Then they be okay seeing the water of poison become agitating the house of Kush. According to your visionary, according to your advisory, as I think you should we go to kakistocracy, kleptocracy and tribal government? That is why your table of food could be stabilizer, although of our participating, wala you don't know nothing. So Ramesh comment gwasme to kwa take problem met. So kodi ken lat Canadian we kon no de kon kume no tribal they kon support ko let's say it mi jojo gwan wo that guy ko fall under kiir mayardit. You know we jeno de na chonga je kele jen don ko le ano to ajen do dan look at that guy ko. So to go no comment dodian kan comment dodian jenen chala do never support dinka interest forever. Look at that guy ko Nuer ka ta dan en kwena communicate gwaso me kodi kani ko jang ko ka support ke shun kel ka jang la ko support ni jang agenda and that guy ko guardian gwaso me okay. I would Michela Angelo Kor Bierom Cheladonana support him in giving away our land to the Dinka, right? I will never support him and all his psychophan. Ramame Janecha that guy cook Chajade Monokodi, that guy cook Chamun where Chajatup, Chajakam Jang, Qatar and Canada Jagwasme. Rather than Michelle Mamuch Pok Bakun, according to the regime of Kiir Mayardit, we are waiting for the new government to come. No kume kemen chala da kume Kiir Mayardit wa liep kani kwer do dien me bukuler wich. So can all this comment link on yen gete gwas me ke reaction ni ka jo dan an chala gwas me amu me de yen ken share Dr. Guy Cook share support. Dr. Guy Cook cha lumije. But the idea and dan an take je shet ko dong mugur jeno de Nuer de ka changa jek ko jan te pin Kiir Mayardit. Whatever me lede ko gorje no be Kiir Mayardit belangu balara mi mamba support chagole jogo no shine gor, you know ajo dana shalat gwas meken no chaje delat kani shi kana gor mishit kana me right now in agenda mu we ka jang mu banwer ba kana ga me I don't support that. So chonkel kan weren content no ka no de malder won yam tele mi loga Dr. Guy Cook ka tem loga ga dina jok shagor ka tem loga ka maju biel amen gor ka long nwero de jin transparent de jin fair a chin wer de chi de jako ba ka mander you. So anyo bo de jo de ja to ba mate ka gwa mi shi na mi shi kan rek kan jektan especially time and pai and tame naka fan gak, you know, fan gak ko full under Jonglei state. And we shall the Dr. Guy Cook Tim shalat no teledor. So wouldn't con mogwado mejen majubiel menen tour de mo ramame again honorable Dinai Jok Shagur wun misali aga longa ne dial ka ta dan shirwe ke jen chaje mu ko mbedin ke kan konin tin paiwa wudnen kon mo gwaz me jen Dr. Guy Cook mala kwer ka Jonglei state la governor right now and Dr. Guy Cook roidere wiki Jonglei state sio genera mujek but kon bana reality bana jalat bin mu dong tika idea mu ko support Kiir Mayardit ke jala guy said tam me mu do kontene tam ko anwer ko target ke je kum Kiir Mayardit. So mi jira mi mu ko Kiir Mayardit ko support den rambi matkeji achangani Dinai Jok Shagur me am ko idea na ante jango support nobody mude care keje china de ka but bina care keji mi jin leader minong na mi perna bugurde na de kan takamal ban mi sina chi kan nokchi no no dong de na de takamal. So na mo chaji de lon ko ko support ngayene tok be mara den janene Dinai sorry Dr. Guy Cook jen chara do chaje ban ka kobo kiere loka ano she de wucin ko jen chala do jen shagad Nuer shagan ka gwaze dan ka ta dana shalat wace de don Nuer ka ta dana shalat te ga wun mi shala do wucin Nuer ga lar jega ne wuda ko be ba ki wutre loka wacan na ta me dan mi yere mi jen kana no de je ko nyre loka why
wa ka cheng te jek te konde chalat kan ware jin mi dong chi mi jek chelat mun wer bi ka kot do you think no baji lot ke baji support and ware I don't think lot ne tin konen ka kobo ke Nuer community ko kan kanetim tila thogla jalar it does not matter jin gadin we chi jin gadin mi dong le mi choro lo chicken we support by any mean so naga mi chit kana mo rana show support ko damor ke gur ke nyumor ke gu ke mamadu ko support kai di anda na dere gnu mal ka it's not wora me charge kwan chala kwer la le shete ga yuru kam kana na tell me kam kana na that's nothing that give in your community unikan tell kon mi jeka there's nothing there so mu jam wer ko de kan charabum ano angala rai leader mila togla jalar so gur konchar ala gorshi jan la very important to PhD to a doctor what is important ojin ne ku nogoke ne ku shikandi shoot under you ke pindu murwaji ke jin ci biya ke jika ke shika bilcanga jek le say kan payam diala kone ya lemme ka char ne ngane butena but this was the tactic me chala me changa ke dak gai ko let kama payam diala kone sha lep ken dial o ba nwer ba ka divide into pieces ba ka select ba group we jigde ba group ba jigde ko ngane diala kone tere which mi gore jo kane diala ba ka dak ma plan ngana mo a plan kirm yadit jala de ne ka paywel kelke paywero ba char ba je to bulmel minen na che na na so na ka pangak and still to na ko bulmel minen na che na ma gat gwana de kon ba te de ban minu ba no nge ram dan sinanak ram ma dere yor ke ngar de jo ke tin kon inte je ma chi chong ram wonen wori ichangel ben ka lien mitere bo chi kon de accept by enemy so jin wer mo ba ji accept wori goda dan en chi nut ka jeno jin wer kan no wer ba cha ji bin nok goda dan nag wer tan che mun to gono mo so jo me der gwano de kon ling ka de kor dan yalikan go e direction den wo continent mo kone kon chalan wer ko ci bi jall kon lora bang ban jall ka mi chana yalika mi ci kon gwe mi de kon nyam ka je ko rana la chere no okay mi jo gwano han shanka je garam me amun medelel mun balat la chere lum you know la chere ci jagur no dongte mu jeng de lat no la gur no bidin yala kon lat ko den bika guch ko rob dan de guike so right now ta gu kon wana ka jeme bani ngaje no kume che gu no dongte ka mal me de ka kon okay chicken kon no ko no dong de kon te ka mal so ku jemo bu koni te ka mu bu koni te ka dial bako run wona kan ka we tam da len bin kon wer bo ban te jeg dial ti la da kon ban ka la nyoko mu ju kon ka you know this thing ka to go de kon char ka kwidien ko ban won nyam ko dom gwane jen so ban chongo gwa me be tamal